Pini pria cikloni phaingkoira pli arni lakha krepli korkanthi MSC constituency ardo Mensing Hanse arong araratum thur paksi towar kachaslam asai kedengpon Pinpur me kedam tang kwan arni pendone Karibeng long Thomas Council along kedo lakha krepli korkanthi MSC constituency local MSC mate Karibeng long Thomas Council EM Rajuti Sophan apong chuning redunlo bonta non ponta kelang pangkrevia jok Mensing Hanse arong araratum thur pen towar kachaslam asai dengpon lobusi cerok tok araratum pen cethan pon renti lason si hadak araratum pen non eprang kebang jilang apwara hot prapjin pen bangso towar nang selam pipon bek nang jipusi Karbeno Thomas Council CEM tuliram ronghang anparta EM Rajuti Soaphan haladak araratum kachuneng rik padapon dak abang ke korkanthi area ilo pula par Dongmukak puling bangkela basic basic along se puri hai basic polling station long se puri ke pachu kedam tang sandiar ni tanel tum sang thak si rong si thu yok pen social work claim le hai si government sor sabak council sor sabak kerap loi mini pusi chong hongbom le ya sita non le thota non anta thang mane alang le tum initiative ne nder ne pine amase aku puthot ne le tum rong si thur pek pen aku puthot son thak si rong alom ali ke chehlat ke sung ong mase puthot ne tum ka do be rong si thur yok man si kam klem bom Dongmukak hiti pen na tum lapan kilometer pan do Dongmukak pen ke 3 kilometer la son hisab dule ni tum da arong amen bang ke darong men bang ke Mensing Hanse arong Hanse phuri arong kuta puhur hai ka do be tum tame amen benong ke Mensing Hanse arong tang kenang ni tum constituency IEM aphanang ni tum lapuson lo pajir pen na tum towanang selam pine ki hangdun kadang so hangdun lo mang ni lu ke pajir bang ka ve setame alang le phan le tum 5 kilo lo je ni to phan la ali pi ne war sai dui masar pulo alang le pulo o duji ni li matam nang sarve lo ke pu alang le ni je kang lo ni siang ko tarik si chitini de lo ali ta ni li nang sarve lo bu alang le ni je puthak bangga prang tami lang tum news tami pi lo nang na o so puthak ban thang na ta hi la pi pes ta la thang ta initiative nan ide asan nak le je kerong chela sung ong masi me thang thu jot pan si claim lo pen tang tek tikan ke neli tum che claim bom ji pu si matha le je ani bang mo mata sande tin tong o anu bang aba claim kle mane ke chong dara arat sadi te mayo masila sande an si ani che pa thik pun de ja chuni ring tung he councilor sol phan le pen de ni tum local em phan stame chuni ri pon lo si mane nil tum na non local me thang je claim chok ke long le sang tc or bungbung chot ten ma la ke mo bar khar we yang ta ko pu thola son tha si mane pur edar elepu la si councilor sor matila nil tum local em akai anti susar phana chuni ri pon lo alang li nanglang pon son ti bu si nil tum la ka do we arat pen tan ni je thelo chuni non tong sekot pen tong sekot pen nang selam pi son te nil tum ta ning sampik po le metalang li phan sa terminal tum ta RDP panji CM sarphan pene kitu ar phan si chuni ri thu bisilo alam magalang li yong si kang hon ke ning su pen nil tum dak rong ke du arong ali tawar ke chela ke sung along nang lang dun son te pu se ala le phan ta chuni ring tung pilo tamen tung ge thang da ching ki thanam thek te te ma la si alang le tum pu nang elang nang jin supen rong nang salam pite pusi CM toleram rohang sar phas tame chuni ring tung pik an lo Dongmukak pen Lucas Crow News 7 Northeast